wana wagana sitene mu kodada hania mania bebrese na face no eto de bia ne abawura abrabomu aware mu na fe ya fansam ne dia toba maso ya so na ya twendesre ene abasa na fe ya penipo mesebre awo dwumadie we so ye obi wo ahoyanyam ye pa dwumadie ye de to ho na fe S Radio 5 Foundation ya bofotro dia maso ne okro na fe no ya pebibi edi amano na waye bu amenem se memmo eno ne oni ado tense nyankopon asam ne enu ani asonde mu na emom no wuyi ukakra na meyi mekakra ne de to foto no na afi no ye de boa obi a ebe boa yie papa pa ena nwumre mi yonko amene no ebe di djuma no maka cho se wotutu kwan edi akọ nkrokura hodo bebre eso na mani a wakọ fam ateti a wa fam no enye bete oba ye no waba ono ani di mu ni man Ghana mu na oba ye no so sen abusia esi age no ne health etisen na pomuden etisen sen kra no fa so live ne life bullet she no ho a wode nam a mino can say enti in one way or the other e beka say oyete ase ewuo esan say ya bolt yo dia ye bolt yo se wu but so wu na bullet she ho na oguso de nama we etiase ewu kwa be ne betimi afa so a ye beyi bullet no afri ne ho na wono so feel free to say de mete ha bullet enhye me ho meda menwe bibia ha me bibiba ha me kra e be petty issue but ono de woda odwen bullet enhye no ho sa de be che obesore won sorry bullet na didi ewura hefa esusu anzo kra na de be ni nipadua no we have no idea every time you be kwa hamaro so na any doctor for him before so edin komo se brennan tia yen kwan de na abusa obi se dog se obi nam ho na bullet she no ho a any health aspect no say NST mame na me ho bra sema me ba meda na di na ya yen komodi na se me ba sisi ya yemo akwa ba bi ne na asiye papa pasa wajebre na wo hweye she no se ye wi a obeba dwubedi no so na ye di komo bia wo ye doctor ni wo ye herbal doctor na se bia wo ye doctor wo nim de ye papa ewo apomudemu ana se wo enefe idea ba kwan ye be fa so a ye be yi bullet etu aboba no ye free ye nua akwesi mu a na ye di komo ye bi phone lines no na wa join ye ewo dwumadie no eso akwesi akwaba dasi bibia boko de eya no aben microphone no so table no na twebra ni mu kakra mo na fe mic no na twekwa ni mu kakra mame mo na yem feel free na ye ni enkomo eni de wa be sra me mo madwuma mu abrini nyina ya na ye teshia ewo ekwan ho ni ye fiefie be na de ye shia ewa ha wodi ni nyina ye sen Dino de red in Kwasi Tarwana. Kwasi free fan. Kwasi me frafani from northern region. The last time I would from Bogatanga, which is northern region. The last time I would go Krum here, that be okay. One say be 2 years. 2 years ago, and I'll go Krum. That's right. A commodity